Hello, every good evening. Welcome to MANUNG. MANUNG the man Mutaramukage. Manipur gi hazi ko irang se external aggression yawe have see Hana Manipur gi chief minister Ramasiri Nong Thongmam Biren Fonglo Kivalere. Even India gi Home Minister Amit Jahana Fawa Manipur gi irang se external aggression mapangi khud yawe have ni. Aduna masigi tongan statement among damuk Masi cham chamba Kanglup ani go ethnic classes ne having wafum legre adu luri bide hazik legre irang si nomo masi escalate to matungda hana meje yemadi cookie gi marakta le irang si hazik sida mu maroina naga amadi cookie gi marakta aduga hazik naga amadi cookie gi marakta oriba lanju naga gi miyo sing da cookie gi lal hobu sing na attack to wi wafum ne aduna haukiba akhoi gi February gi tarik 3 chwai da gi yamna ka hen mong da Manipur gi chief minister wai kemchana anu sarkar sema matung da Litan district da gi holaga naga taba mafam sing da cookie gi miyo sing na yamna ka hen ba miyot minai amani khoi misi mina oibe aba mong da yum mai tha bani sing ba tongan ma miyo sing phajan gi bagi wafam yamna ka hen ani gi marak sida achauba tension escalation am khak lai ri bani adu ngarang nan ikoi dana muk kangjom district masak khangde haiba tawdabo hajikti Assam Rifles South IGR gi maikai de gi sengdorpu gi madungina Mui Pagi ba Mui sing dusu madu makoi loina rescue da wanga me haibagi adum ba makoi gi press statement thadore aduna fari ba Mui sing si kene bini aduga loina village volunteer eastern zone gi Mui sing phabani haibagi South IGR gi maike gi sengdor gi wafam laigre aduna hajik lai wafam di Hajik Manipur gi hajik laiba porous oiba sumba sil daudaba hajiki laiba border mayam si masi mapandi gi changjalakpa militants mayam khaki yamna araiba lambi am khak oirabra aduga araiba lambi oiba taragana ngasi phawba hajik laiba khoi gi Assam Rifles paramilitary forces tongan ba khoi gi central armed police forces mayam am khak deploy tawgal lairiba mayam si makhoi karai da kari mathau tawribage kari maram gi damakta yam line changpa yabagi masigi makhoi da adum ba yam achaw space am phangibano aduga chingi saruk singda ayam matamda hajikse achauba military operation chathabagi wafam lei adu military operation chatharaba matungna phawba hanjan na attack torpui wafam jini aduna attack torokpa mapangi khulai pusalakpa tongan ba sophisticated weapons aduga like akoi lethal drone chingwa haiba me amsi matokram da kamain toroga Manipur gi manung sida Manipur gi laimai da atopa country da gi yoksalakuna haiba wafam jini aduna haiba masigi lairiba area sida Manipur government lawriba responsible area karino at the same time center gi intervention je karino hai wahang sine aduna hajik laiba koi cross border militancy gi matang se hajik yam achauba Manipur se koi war film ma mapalom gi changak mioi singi maroina cookie lalhobu singi Manipur se lan tawam khak oire aduna external aggression yawe have se amna mag sengbogi wafum hajik phawba koi gi tongan intelligence gi market gi phongdor ki wafum phaw lairabani aduna hajiki laiba lan se matau karam na kamai toroga khoi gi matam sahi ahum se escalate tawraiba masi khoi sabdagi ethnic classes am khak oiraktawa masi khoi gi national level da pukhalak matam da masi khoi gi India da threat to security threat oiba adum lan am khak oirabra haibagi wafum na singbasu lai hajik se aduna fresh attack khoi gi Kamjong district ta taukiba oikiba film sina hajik laiba wahang di hajik se maroina khoi gi security amade khoi gi laiba khoi militants terrorists singi khoi infiltration si yamna ka hena Manipur gi manung da changak pagi adugi achaw example khak oi aduna maroina militants singna khoi gi laiba khoi borders allegedly yam line chang pa yabagi khoi achaw lambi sing maroina khoi Kamjong gi area Tengnopal gi More gi Chandel gi highway area sing se khoi gi mapani gi changjal ba militants sing maroina koi terrorist kangu sing se amna line changba masigi achawal loophole am khak oina bogi achawal lambi am khak oirabra haiba wafum sini aduna ngasi phawba khoi gi lairiba khoi Manipur gi forest bill khoi border sing khabagi achawa wathok ni laiba se from the last 10-15 years aduwa hajiki lairiba paliba government china su ngamdabagi wafum lai aduga another one sided khoi question amana mamang da hana lairamba government su masigi lairiba issue side am ka hena maside interfere tawraga masigi lairiba sigi porous oiriba amadi mapandagi infiltrate tawraiba mayam si ngak sen mangamdribe se mari kari maram gino sumna tagi hoi laiba koi matam gi paliba laingak se sumna gi makoi gi political will lam khakta laiba makoi gi makoi tabum thokpa thabak khara amari akoi gi vote bank si
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ I welcome Oza Laiphrakpam Ibotombi, retired brigadier on Manung HUTNA. Oza Ibotombi, a very good evening. Taramukchage. Aduga Oza Dr. Puyam Rakesh ni independent researcher. And joining us too, Oza Ringku Khumukcham, editor Imphal Times. So I welcome all the guests on Manung HUTNA. Ngasigi maruina ngasigi topic, cross-border militancy in Manipur. So once again, I welcome all the guests. I randomly retired brigadier Oza Laiphrakpam Ibotombi dagi adum hojage aduna Ibotombi maruina hajik ki akoi security amadi militants ki hajik achauba akoi issue am khak lai hajik se Manipur da aduna asumba akoi ki cross border militancy lakpam tamdari Manipur si amna line lawba yada timing am khak area am khak su ore adu India government ki amadi akoi ki India lengak na ngasi phawba Manipur yeng miyeng si lairiba hajiki hairibi issue sing je yam ka focus tawdabi wafam phaw lairi aduna Manipur da tongan ba khoi Assam Rifles Army amadi tongan intelligence inputs mayam khak lai taburabam khoi Manipur police ka khoi state forces ka high mayam se coordination khara wat pai mami chu aduna asugam yamba mapanagi even 288 Central Armed Police Forces ne hadak ki Manipur da Irang se mari leina deploy taw se but still hanging out hazik laiba mayam se loi hang tawraga Manipur gi issues se amata khoi matik chana khoi praja mayam na masigi one thok natraga masigi answer ma piba ngam le aduna achaw security labs khoi ge totally political labs, security labs, being as a retired army brigadier, Manipur law and order situation, as well as army Assam Rifle cross border militancy, labor security forces, issue address mainly cross border militancy kaugera cross border terrorism kaugera and militancy se ngamaktaba changchalaga neighboring area da sanctuary loraga mafam da safe haven semaga koi da changchalaga strike toramaga hankhiba masi se India se yamna suffer tawre sida dana tana Kashmir da su suffer tawi Assam da su suffer tawi aduga north east da su ko hamanate Kashmir ki day ke chu discuss tau jawrai okoi ki Manipur ki da 1995 ta thaina golden bird operation aina aman undertake to ki maduda militant ma'am se or insurgents or terrorists whatever you call it actually terrorism is an act to achieve their means militant sing insurgent sing su hojikal di terrorism se they use as a means it's a means okay masi je tawra matung da 1995 ta tawkhre hambada adugi matung da 2003 da sam da operation all clear hai na matauki sengbadi Bhutan army na tawbni adudei da 30 camps ulfagi KLOgi Kamtapur Liberation Organization hai na mauye amal ibido aduga NDAB gi je camp kuntra thugaraga more than 482 hardly okay adudei da Indian army na और official stand is कोई मनुंग द चंगदे अदुंग मपो कोई ना borders से सेल तवरगा Bhutan army ना तो जबनी है रगा मधु की stand उदा कोई अदु maintain तवरी अदुगा entire backbone of Assam की militancy और insurgency was थिंगन करे मधु दे the 482 500 लोम हाथ पाजी याम को अदु मतक तो दा equally 1000 लोम फाइ मतम दो दा को अदु की मतुंग दा 1995 की मतुंग दा अकोई की देशु मफम सिदा 2015 da operation hot pursue है ना NSCN और KYKL की against दा कोई न चंगागा आर्मी न चंगागा in coordination Myanmar army का coordinator का कोई न मुझे operation तौकी मधु दसु success ngam की मधु की मतुंग दा मुक कोई की operation sunrise है ना मुक तौकी operation sunrise है ना मसी से ना 16 दा तौकी दुगा lastly हंदी कोई देना 2025 ता drone strike ने ना अम तौकी बदो 100 drones लोम तौरगा camping ता दु तौ है मसी की से मसी खंगे है द camping जा इना
फोटो अमा थाजखिबने हजे केम से आइडेंटिफाई तवे कोई नेना मी दा लोइनम इंटेलिजेंस की रोग नि खंगदे आईबी की नि खंगदे नेना मी खंगदे केम से काय काय लगे लोइन खंगे अदुना स्पेसिफिक एरिया सि द चंगगा करिगोनोम द म्यांमार द हजे जिक लैदी मफम से लोइन मग मोगी पीडीएफ ना नत्रगा अराकन आर्मी ना रा अदुगा चिन आर्मी ना लोइन कंट्रोल तोर लैबनिना लैरिबा कोई कैंप पे आपसे केने की ओइगो यू केने बी ओइगो यू अदुगी ओइगे अखोइगी अतोपा केवाई केएल की ओइगो यू नत्रगा एनएससीएन के की ओइगो यू मोइसिस पैसा पिरगा कैंप से सारगा महम दुदा लैरगा मोइसे नॉर्मली सान बनते मोइ प्रोटेक्शन मनी है न मयाम सिदा पिरिमने मोइगी इथनिक आर्मी सिंगसिदा कंट्रोल तोरो मी सिंगजा अदुगा मसिदा लेम मदु ओइतारदी म्यांमार आर्मी का खोइगा गवर्नमेंट से का टाई अप तोरगा चंगगा मसी से स्ट्राइक तौबगी दरकार म लैबरा है ना खाली मसी की दमकतदी करी दरकार होय देयर हैज टू बी करी पॉलिटिकल विल अमा दरकार होय मिलिट्री न मसा मथंदना चंगब यारो पॉलिटिकल विल अमा तोरगा कोईगी पाकिस्तान द ऑपरेशन सिंदूर होइगो यू 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक होइगो यू पॉलिटिकल विल फ्रॉम टॉप वासक लौरगा अखोई वायन से लौरगा मसीद स्ट्राइक तौगनी है ना तौरगा हजिकल के टेक्नोलॉजी दी येंगो ईरान की लांसी येंगो सिंदूर द येंगो मी से चंद्रसु मसा मथंदना ड्रोन नि खंगदे मिसाइल नि खंगदे एक्यूरेट स्ट्राइक तौरगा फुगाय बंगमनी मसी की दरकार मसी की दमुता म्यांमार का कोई कोऑर्डिनेट तौरगा मसी से पूरा मसी तो थर्ड इज इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से थिंगने भी दम बॉर्डर मैनेजमेंट इफेक्टिव से अइनसु हानसु हाइजा खरबने इबदसु यामना हाइखरे बॉर्डर फेंसिंग ने तौरिसि याम तप्पी अदिगे अइना पाउ खरा ताजबद हजेजिक 22 चेक पॉइंट हजेजि ऑपरेशनल ओरिसे आउट ऑफ 43 22 मणिपुर दा 10 चेक पॉइंट से फंक्शनल वरे 10 पॉइंट की चेक पॉइंट लेरिसि की 10 किलोमीटर सोमदा 10 किलोमीटर सोमदा दु दने जी फेंसिंग तौरिसे यामना तप्पी बॉर्डर रोड ना तौरिस बियारो ना तौरिसु याम न मोइगीदा टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर से लेतबना अदुना कॉम्बैट इंजीनियर सिपाही की इंजीनियर्स ना था असम राइफल के इंजीनियर रेस तौरगा मसी से war footing the yam thuna masi che entire border se seal toba the that's the border seal toba it's okay well and done yare simasu go tabu border haji kha border fencing toba realistically haji leiba mapani ki changjal pa khoi gi illegal migrants high illegal terrorists mayam si ma khoi gi infiltration toba se realistically ngam gadra hai wang silak sake border seal tawkhra matungda तौखर मतुंग द मेन तौकी तारदे खोइन फजना मसी से ngak तारदे मसीदे द फेंसिंग जिना फेंसिंग इज बैरियर फेंसिंग जोइना मा तुम फुआई बेसु ngam को तो बैरियर तौर का फजना सर्वेलेंस तौर का मदुदे द लाखतार सु चाम की मनुंग द मंगा गो बहंदर बगै चाम की मनु 95% को बदे सिल तो ngam गनी फोर्सेस से दरकार ओए हजिक लरी से 1000 कोई की 2400 समथिंग किलोमीटर इन म्यांमार nearly 2400 kilometer long borders is already 15 BG battalion then 15 border guarding battalion 15 border guarding battalion होता है किलोमीटर क्या मैंने मेंट होता है almost about 50 kilometer 60 90 kilometers battalion हम मधु mountainous jungle terrain दे सुंग होगा दुना additional manpower दरकार है मधु की दम तो मसी की impetus साइड additional manpower दरकार है तो करी के तो गए थे forces इंचे CI operation दे glory फंगे glory है दी तकमान फंगबा नोई ऑनर्स एंड अवार्ड से ऑपरेशन दादी बॉर्डर सेलिंग दादी क्या फंगते हैं दुबु बॉर्डर सेलिंग से मसी से पॉलिटिकल विल अम मसी से इम्पिटस अम पीनबा सेंट्रल गवर्नमेंट की मसी की कॉन्शियस डिसीजन अम लौरगा मसी समाव मुझे थिंगदे याद है ना मधु लेतार दे दूंगा ने करी इंडियन इंडियन आर्मी ने करी ngam UN दा चलगा सोमालिया दा चले कोंगो दा चले इथियोपिया दा चले मांगो मत कंट्रोल तो मसी की पिखर बलम से कनो कंट्रोल तो ngam मोइदनो अदुना अदुम ले अदुगा खोगी बॉर्डरिंग खोगी कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना अदुगा अतय अथुबद लेबा खोई बांग्लादेश लेरी भूटान लेरी सो now the question is Indo-Myanmar borders is atopa countries in laiba borders siga kari karamba difference laiba jino no hajik laiba Indo-Myanmar border gi maikage dagi asuk yamba koi infiltration torpa duga India government na haiba lam ani sigi borders se yam porous oina thambagi masigi India government ki makhoi gi agenda ji masi kari oibe si hanadi koi gi
no gi FMR ide torom ha ji FMR su ka khre ne government realize to dna FMR che it's more of a koi gi disadvantage he na koi the problem o hele no example ai ha je ge ko koi gi China the problem toi no gi compound scam do tabiram mani compound scam na koi fraud to ba online de to ba gambling to on ba adi gi prostitution to ba mi je phahan ba adu torgam adu to ba je moina su compound scam chi am kana to China the impact la am China na military gi China gi military sina ultimately mam piraga no gi ke compound the bomb thada dana loina thuai ki madu to kai you know the moi han moi pi moina militant sing da but at the same time mokoi gi interest to hurt to ta de mokoi interest ta against the torokta de moi bu laksan na ba na madu gi cherak pi moi di to mai to dana koi su political will amma toraga Basically, the idea government to the Banate Tauri, FMR abolish Torani, Adigi fencing Torani is a two major step name. Only thing is Maside impetus had Tuna Tohonaba, interest Laura Kartuna Tonova, Darkar, Masigi. Okay. Yeah, Matang Lax again, thank you so much. Zarakista. Zarakista, Hajuk say, कोई territorial control से मणिपुर state government ने सुन ngam दबगी वाफम से BJP लेंगा खक्ता न तना ममांगी लेंगा तक जो हम ngam दना तुम लाये है बता and one more important thing is center ये मरु है मसी कोई international border मखक्ता center न करी थोड़ांग लोगम थोके है बजे अदु बंगसी फावा हजी फाव कोई रिफॉर्म जिना even कामदोंग district ता मपालोंगे अदुम external aggression ने हाइबा अदुम वाफम थोड़ा खराब ने सामने फलकी मायके रेगी KNB amadi makoi village volunteers moi eastern zone gi mioi jing pha bani hai bogi bafum bu tholak khare adun tak budi hajik leiba khoi gi India government as well as intelligence itself makoi masana admit tawre hajik se mapan aggression am khak mapan gi changak pa adum ba extremist kangu adum ba khoi gi Manipur da lan tawre hai bafum se but still India government ki amadi Manipur government ki sai wise responsible area se yam show no ba makoi na responsible low da bagi maram aduga hajik totally Manipur gi hajik law and order hajik collapse oirak pagi wafam khak Manipur government ki acho dai tam khak sulai sai wise homi hajik kari kari wafam Tagasari Amada ina thamjaning base akhoi Indo Myanmar border paring je koi 1643 gi magi land boundary kaino koi India ga Myanmar ga lainari si ayamana porous way have se koi myam loi khangnare masida government of India na miyeng koi yam kanna changdaba hai kadra koi che Bangladesh ki kaino da koi 80% je border fencing loi na koi lowi adu walhori basaru se koi lam piu ya da khotaba dugum bagi yena ba ama ma duga Bangladesh ka ju territorial disputes khar laiba ko padugum khar laiba na loisan ngam da bagi pom lai adana Bangladesh ki kaino su koi yam thuna say 45 days ki ultimatum ga kana toraga anoba West Bengal gi government sina kan tawdana union Home Minister Amisa gi site su thambagi koi pau thengna se admai tawdana ngasa gi khoina priority je India gi laiba international border sing da khoina India Pakistan gi side sida ayamba priority je thamba aduga mathang da khoi gi se China gi su aduga China ga India ga di border fencing kai ka je khoi gi keno LAC wena laibani na Sagi line of external control in Ayama Labanina, international border Gisaruxi, Sikkim, Samati, Katalabanina, fencing university, Kakano, they total priority the Pazanapi, Magi infrastructure development, Kaikrama, Maduga, manning of the border, Kaikasi, and Pazanadam Toy and A Lose. Aduga, Aquina Indo Myanmar border, Matansi La, Pakanda di, Indo Myanmar border, Paringsi, Akogi insurgency. Koi moment ama koi decades old insurgency mapam jida se Assam gi wagera Nagaland gi wagera Manipur gi wagera Mizoram gi wagera simam se tum se sahi lisang sina la bani na koi India na masidai da priority je pi de haba makti yade tawta bu koi na sum nai na zabada koi ke yumdang na riba immediate neighbor oi ba Myanmar se koi India da kaya ni koi magi territorial ambition ko yam saw na se Kashmir gi matang da Pakistan la iba sumaina or Aksai Chin Arunachal gi aduga other middle sectors that China na India gi territory the claim to gi sugumba asoba dispute ki kaino se Myanmar gi India ga di amna sound leina da bagi phiba masu laiba and at the same time as agi Myanmar se haiba neighboring country ani in Pakistan aduga China da na ngasagi nuclear weapons pai da na magi military capacity da amma da India da amna threatening way ba adugi pora masu laita ba kara friendly way na or as a
weakling hagadra koi kharam sonba state amoina India gi magi national security da adugi matik chauna challenge tawda ba aduga border gi territorial dispute ki pot yamna chauna leitabasina India na khara masida khara komthopra na khoin lawjaba lei tawbutabu insurgency gi wafam je leibani na khoina masida da India gi miyeng si khoina infrastructure development ama mada yam kanna fencing da kaida thadadraga su masida da India na thoi dana thammi haiba maksu ai haidi haijaning de maram ding asai gi khoi gi retired army officer ko koi sar haiba tare sana ya mayek singna thambi do ni porous borders si akoi gi leiba north ki terrain si am sathi ba kaino ni aidi khoi gi nongju kanba aduga ngasai gi umang wamang kya amana khoi gi forested oiba area da oibani na ngasai gi terrain gi factor aduga climatic condition ke ka leiba myam sidai da aduga leinari ba communities myam haidi on both sides of the border ngasai gi ethnic minorities sing se akoi somda Manipur da leiba natra Arunachal da leiba singpho bu hairo adagi tonga ba Nagaland gi Naga tribe sing boy ro khoi gi international borders gi wang ma da haide nakalani mo ta khunda minaraga charo morong naraga khoi gi lisang sin na khoi gi lak pani na masidai da international border ama leiraga su ngasai gi haibi ba mai tawduna free movement regime gi kai ka thammam bagi pose sigi taking into account this kayani khoi gi human kai no haidare khoi gi transnational linkages myam je magi communities myam se gi share to ba du gumba space wena lairak pani na madu thabat kak pa yada bagi matang da khoi gi some accommodation khara government of India na khoi pi duna lak pani haidare FMR se tawbutabu ngasagi smuggling gi kari gi khoi gi pam da ba elements myam gi activities myam lak pa se drug trafficking hairo da human trafficking yauri da gi small arms trafficking gi kari gi sugumba maru ba du ga ngasagi cross insurgency gi khoi gi cross border insurgency gi wafam se yam toina official ba channels da Myanmar gi government ga India gi side ka khoi gi bilateral ba magi statements kai kra da khoi gi yam toina pallaga dum emphasize to ba kaino ne border areas ki kai kra se aduna swai dai da aina thamjaning ba wafam di India gi oina hojik se anobo mayon ama lai ba mayon se dai da khoina vibrant villages kaino na program na khoi gi VVP haise masigi phase 1 je ahamada India gi oina masi khoi gi northern keno haidare border side dare Pakistan ga China ga kari ga lonari ba som side ko Arunachal Pradesh ona swagi paring sidai da ayamba focus to wani first phase aduga 2nd April 2025 dagi hauna keno to ba phase 2 gi keno sidadi masidadi akhoi gi maroina north ki area som side yam phasana cover to aduna akhoi gi Union Home Minister gi side dagi kai dagi akhoi gi yam mayek singna north east ki insurgency gi movement keno sing se 2029 phau gi manung da akhoi loisana ba target thami ga na akhoi gi lauthoroga moi gi tawrai se masi akhoi gi government gi side gi declaratory keno moina thamai se magi si agenda je khara clear oina lai ha bagi mo ni aduna ngasai gi Bangladesh sorry West Bengal da laiba khoi gi electoral politics ki ahongba mayon aduga border fencing da pirak to ba emphasis aduga somda phase 2 gi vibrant villages program gi makhada Manipur yauna Arunachal Pradesh Nagaland aduga khoi gi Meghalaya Assam ko Tripura ka myam si yaw kan sigi post da phase 2 gi changsale ba vibrant villages program gi se ngasai gi maruina khoi gi border area sing da lai ba kaino se Manipur gi na 143 villages yawi hai masi khoi na model village gi plan da semgat pa gi oina lauraga su masi da cover to de Manipur gi district mangani khoi gi Ukhul Kamjong adagi Tengnopal Chandel aduga Swachampur aduna sigi marings da 143 villages da focus to kan da model villages semgat ka do se masi border da leba miyam se gi magi livelihoods ki aduga magi basic amenities maroina khoi gi connectivity gi kari gi sidai da focus to kan sidai da khoi gi government of India na khoi gi pam da ba khoi gi cross border kaino sing se khoi gi smuggling wagera nga sa gi insurgency letholisin tawraga attack to ba chato chasin to ba training gi kai gi adagi amana nga sa gi drug ki kari gi sugum miyam se punna focus to pa gi miyeng ama sumaina thamena in lawjaning aduna ahambada lerami ba Portugal hojik Manipur gi sector khoi gi ten garba khoi gi kaino Myanmar ga samnai ba saruk sida khoi border fencing khara to budu khoi kaktatana kotana kaino to we Myanmar dong ubiri duni tabu 2029 phawagi marung da north ki insurgency loisan bagi target thami hai bagi por ama live sida da khoina yengba ma changi di hariba vibrant villages program gi makha da lakador ba hongba myam se ahongba myam sida di ngasai border ga nangna ba tari ba khunjing se kana no maikoi si songi illegal immigrants sing oribra natraga maikoi gi motive karino maikoi ji India da allegiance fazana leiba adugumba loyal citizens oibra maikoi ga ngasai gi Myanmar rom da leiba khoi gi anti India oiba elements sing sika maikoi ga
cross border gi kaino da mari da logistic support ta to pa mari da thabak tawmina bra haina singbagi sigi kaino ma su yamna section bagi kaino mai dare koi human sen amagi model da khoina tawpagi mawam su lei adana ngasagi sa na thambi ba da mai tawduna border terrain की फिबम से देता ngasagi humanly not possible hai dare haidi khoi gi main power se hengkal laga su adum khra wa da factor khar lai adubu ngasagi hujik se ano ba khoi technology myama border fencing da season border gi kaino sida security gi khoi gi enhancement to wasida khoi smart devices kai ka season da na khoi gi 24 hour khoi gi kaino to wa ba detection to wa ba du gum ba gi port ko myama lai aduna hai ba myam se combine da kan da India na su focus kar pi rai masigi maroi ba factors ka ino na aibu haijau hairaga di ngasai gi 2014 dagi Narendra Modi gi leadership makha da khoi gi hana look is policy da na early 90s dagi khoi leram ba posi against all of matung state da maroi na China gi su som da khoi gi Yunnan province dagi magi southwestern province dagi khoi gi Myanmar far kan da yumlon na ba maroi na Bangladesh amasung India da focus torpa aduga khwai dagi magi highest priority na Indian Ocean ko Bay of Bengal da magi lambi samudra gi koi hinthangpam sengalaga magi connectivity aduga atopa foreign countries sing siga magi market se capture tongna bagi business ki honor pasida India gi su koi gi Belt and Road initiative ana torise BRI gi mieng makha da koi connectivity ki project myam insalak pa aduga ngasai gi natural resources myama je amna natural resource resource country ne aduna natural resources myama oil gas adagi atopa mineral resources including koi gi rare earth minerals sing si yauna myama da kaino torop pase masigi matang si China gi kaino haidare magi pusa haidare sigi posi ju yam kankhalak pa haidare khoi gi Belt and Road initiative si kaino sida si Jinping gi leadership makha da aduna swai deida India gi ju magi security perception je hana gi lermi ba more or less counter insurgency gi aduga ngasai gi khoi gi non traditional security threats ki pot da gi khara hen ba ngasai gi hena militarize oi ba China gi China factor gi kaino ma la pa haidare magi national security gi khoi gi calculation sida ko sigi pot ama su ui aduna magi China gi design sing aduga China na khoi gi north ki leiba insurgency khara siga khoi gi mahorol da gi khara sangba khoi gi mari ma se naga gi mizo gi yauna ko even Manipur gi su yauna pot khara leiba se masi government of India na dum emphasize of factor ama oina leiba ni na sai deida China gi pusse myama se da hena magi footprint se kankhalak pasina masigi anti India oiba elements sing si kai hani khoi gi concretize taw kanda India gi interest ta kari da khoi gi hena chawba singna ba tholak tana ba masi neutralize taw na bagi India na su magi move ama adamaina lawrap pajiga ani si egis ka ngasa gi China gi BRI jiga ani ji khoi gi thengaina bagi por ama su leitabna te size dai dai na losilak pata thamjaning baje batil listener na ngasa gi amna masak na ba analyst ma khoi maroina Myanmar gi kai gi swai gi factor do ga India China gi border dispute gi kai gi dai amna naina ba iba batil listener na thambi bada border security is part of national security as well as it is part of the overall foreign policy haidana mana thamba yam phajaba line am lei aduna akoina border security gi wari saba kanda hoji national security of India se masi hoji masida akoina yaudi haiba yadi aduga at the same time India gi overall foreign policy gi post deida haiba border security gi post is part and parcel oibanina India gi AS gi post deida magi laiba koi gi including my strategic interest either as data Myanmar ga kano to ba aduga Southeast Asia ga kano to raga samnaraga hena mari chesalan ba aduga China gi design sing khara masidai khoi gi India gi interest gi mayok te lakada ba challenges myam si khara neutralize tona ba or check tona ba gi move se sigi saruk ama oina khoi gi laiba Indo Myanmar border sidai da another train ama khoina lai masi just counter insurgency gi wa khata nate China factor mo siyauri adana masi myam je punjal kanda khoina Indo Myanmar border pring se loina ma fencing to bodi ngam khidaba yai matam sangna su changani to botabu henba masidai da resources se ngasai gi vibrant villages program gi makhada yam thuna thadarani masi gi damakta masi 100% central funding ni central sector scheme oibanina adana karo kyama kai thokre masi gi ko aduna masida yam kanna miyeng sanga kadra haibagi ingon hujiki oina thajaba lei adamaina thamjage okay adugo jara kes muina khoi leiba khoi gi Indo Myanmar border da hajik se mapani changjal ba cross militants hajik leiba makhoi gi kem leina ubra hajik ki oiba Manipur da oiba film jimadungina maramde KNB na yamna toina lan tor koi wafum lere KNB gi mioi myam khak sibe wafum lere so highly possible live dare hajik leiba khoi gi Indo Myanmar border da mapani changjal ba militants myam khak ki makhoi gi kem leram ba yawi film aduna kem leiba yabagi adum ba achowe example phange aduna example phangaba adum ba kem leiba da gadi why not
kari maramgi Manipur government aduga center gi intervention ji amna what ino haiba wahang silak sege so they am dominant over narrative ama akoina ignore to ya da bse kaino kan da ngasai gi Assam Rifles kango se maroina Central Security Forces maroina Assam Rifles se ngasai gi Manipur gi indigenous communities ani maroina maite sum naga singna hojiki May 3 2020 thadagi tholaiba Manipur gi manungda koigi miha mipun misi minage koigi crisis saidra sigi conflict ki kaino se da Assam Rifles ki magi kaino se magi role haidare masi maitaina su nagana su masi question to kaino moe masi gi dominant narrative se koigi community sing da laise masi ira laina koina silent to sumde adubu masagi hatpanbi gi banda mai to na Assam Rifles gi magi Asia headquarter da thadorpa press release da May 9 gi da KNAB amasung masagi village volunteer eastern zone gi kambu sing gi khutagi villages ani kanbagi press release ma thadorese sidaida ngasagi Assam Rifles gi site gi di yamna kayani open oina ngasagi acknowledge to ba adi KNAB gi presence se magi involvement in that particular attack haidare ko akoi kamjong gi namli wangli duga ngasagi soro gi mafam jing attack to buda KNAB gi posi yaure habajim di sigi release na akoi gi acknowledge to base masi madi akoi yamna lumna lowi aduga at the same time akoi na ngasagi thoiba mafam je akoi gi yamna Myanmar rom side jo akoi gi thanan ongjea ga na akoi yamna yam toina hana suna ba attack to na ba gi po leba aduga sai contested space oina leba huji ki oina Myanmar manung da anou ba kayani nominal civilian government ama same dana koigi min online na president oigi ta ga su Myanmar gi mafam kya ama da hujik sing asagi haiba military janta kambu sina control to da haidare ko sigi pose land je ongoing oire haidare haiba myanje gi manung sida akhoi Myanmar gi north western thangba haiba di akhoi rom gi haiga na akhoi segang gi sigi pareng sidai da lari ba kaino se sai je PDF aduga ngasai gi KNAB na singba to pa anti regime weba myama se operate tori haidare chin state yam kana fight taunari adagi Kachin state ke saruk ta fight taunari Arakan state Rakhine state yam kana fight tauni aduna sai gi pareng sidai da se maroina KIO KIA ko khoi Kachin Independence Organization mai khoi gi strategy daga tawrisi khoi gi sumnagi ma China border ga thengna na laiga ju KIA na handaki irang sida to mai strategy je sagang region ji da magi Kachin gi presence out daga su cookie chin gi elements sing siga PDF ka khoi gi tie up tor kan da mai corridor ma tor kan da sin state sama kan da khoi gi Rakhine state yaw na khoi gi Bay of Bengal phaw gi kaino sida da sigi paring se anti regime gi forces ngai na control to gi pu ma yauri aduna sigi design siga som da koigi India manungi somda border da thoiba thodo sing siga khoina mari sulai leina da bra haiba wahang amade hangda ba yade aduna asagi question du da directly answer tawning bo wafam amadi KNB gi matang se khoina mamang lagi sum yam haina gre khoigi wangli namli gi wafam ji khata nata ba da khoigi mai khoigi presence KNB se Manipur da sanga gana KNA oina or atopa gaino oina sum operator ba aduga asom da zakha gana KNB oiba KNB je asom da operator ga ju maikoi gi request Manipur dai sum yam yaw bagi aduga even border power da chathok chasing gi thindo thinjing gi logistics support pi bagi allegations me am le haidare khoi NSNIM dai kai dai aduna swai dai da plausible deniability na akhoi yaw de khoti haibagi pol ko swai dai da aina panjani je Assam Rifles gi site gi KNB gi kambu da gi khoi chumai rescue to haigre adu ukhul times da phomba khoi gi paw ma da ding asai gi KNB na asi refute weba akhoi sigi attack sida akhoi sena de haidana adu ita di asai gi tunga ba allegations me ama counter claims me ama leina bani na se village volunteers eastern zone kambu khatana tawbani haiba pora masu tholai moi site gi cookie site gi ai da di KNB je yaw de na moina khumi je hoje Assam Rifles gi press release na masi confirm oi da di officially karam basu mudun haiba sigi contested weba kaino masu laita bana teba aduna sigi deniability gi process hanabra adu ita di maikoi ji ngasai gi asom dai attack to resna kai gi no haiba kan sidai da aina loisilakpada panjani di hujiki oina di akoina yengba yaba design ji Zampur Kangpopi sigi paring aduga Kangpopi ga taina ba ukhul gi saruk sidai da tawra kanda ngasai gi khut thona pasida magi vulnerable weba points sing yenga pa kanda khoi gi Tampaka haiba Indo-Myanmar border ga nangna ba paring sisu lambi thatpa aduga ngasai gi tangkhul gi magi tangkhulna leadership wa kanda NSNIM gi politics ama leibaje framework agreement gi wafam ama leibaje sai gi pose loisana ba honor pa kanda government of India gi su sai da khara khut changa pra haiba gi kaino ma ai smai thamjani 100% aduna mamang da su NI na piba dum report amgi matung ina hajik Manipur da horiba lal horiba cookie lal hobu sing se
Myanmar based over PDF lal hobusingna makoi de financially amadi makoi de tongan tongan sophisticated weapons me am khak supply tor matungda Manipur lal hola Manipur masagi oiba lam ta na dong lan hon mani haibagi adum bi khoi gi NI report phok lai bani aduna hojik lai bo from the cross border militancy gi madang sida khoi India government na kari kan ma thodang lo ribage kari ba khoi gi cross border Myanmar amadi khoi gi lai ba India ga thangna border da cross border militancy came hang ba tar gadi hangi ba mafam singje India na kari maram gi dam khangoi do no aduna mafam sida deploy tor ba security forces mayam khaki ma khoi gi lai ba ma khoi gi lobom thok pa diet si lodra ba hai wang jene ai Ringku aduna rik Manipur da rik last 3 years khoi militants tongan ba khoi gi operation mayam khak tawri hajik se aduna operation je tongan makhal gi operation but still khoi gi ching gi sarok maroina khoi gi mountainous khoi lai riba khoi gi region me am khak sida hajik se makhoi adum yamna marang kaina khoi khulai sing pair ga chat pagi wafum adum mak lai ri adum social media da hajik juk sadum tongan ba video anau mayam khak thagal khoi viral oi bagi wafum yam lai but still India government is not aware aduna hajik last 3 years dida tongan operation mayam khak chathak bujada masigi result je government na kari achieve toroge ngasi ba buda praja mayam da kari karam ba makhal gi justice pire bage majik lai ba mapan gi militants mayam khak khoi shaida freely khoi chat pangam ba dar gadi Manipur da hajik lai ba government chama lai bagi makhoi gi chap chaba thodang center ma lai bagi Manipur gi lai ba khoi gi border gi issue ji matang da yam ka hena interest lo da ba from bulai aduna last khoi 25 years se border gi issue ji matang da yamna ahen ba tongan agitation mayam khak tor lak ba da su ngasi ba hawa masigi chap chaba center gi maike de gi khoi praja mayam da masigi region am da pi da adumok lai ri ha ba da aduna hajiki tongan operation jathak pa Indian army gi mikai de Manipur state police forces loina raga so now what is the goal achieved yet India government gi oina hojik lai ri ba pot sida thoi ba thodok si ignore tawbagi wani khangdabadi oramoi haibadi akoi sida akoi na hana dagi lai ri ba cross border terrorism gi ofum lai ba aduga external akoi gi aggression gi ofum lai ba singse masigi pot se yamamut tan khamgani kari gi India government gi magi intelligence source intelligence agency se yamna akoi gi kanna Manipur gi soil sida work tawraga le aduga mapan gi singna su yam chathina monitor tawraga le every happenings Manipur da thoiba 27,000 ko 27 akoi gi lai ri ba akoi gi territory sida akoi gi thoiba sigi keno sida ek thokpa thokdok khudimaki intelligence input se India government da loina leirumgani aduga masidai sida thoiba pot sida koina kanana tawbno si mayamdagi even external keno element yawena parliament do phongdoki badi leiraga adugi matung tarakpada lai se external element gi ofam yawi khogi thoiba irang si asomdagi channel pamina tawbuni haibagi wafam si masigi narrative se pura thugair kanda Lairiba community anigi marak haibadi maitei amadi kuki anigi lani haiba potsi da sagalaga sahi ahum pharamdai gi matam February gi mamang bauta adu sagalaga lakpani hujiksu sagatnabagi potsi yam kan honaraga lei haiba tare aduna sidai sida laise akoina yam kanna swaida akoina khanaba yarisi aina sum khanjabagi wani sidai sida MLA amana akoigi MLA amana Leisio Kishona Higib se MLA Mahaki Kendrani Kamjong se Masida Higib se Masi Akoi external aggression ni Haiba Wahi se Chap Chana Sinagrabane. Okay. Aduga cross border terrorism gi type amakakta akoina treat torogasu Indian Kenosing Sina security forcing sina treat tawragasu cross border terrorism sigi hinsap ta treat tawtaragadi ngasagi external aggression gi ofam se karan thayaina na magi interpretation that narrative ta tongkai na dum logi bu se maramdi generally akoi cross border terrorism hai taragadi akoi gi lam sigi midi oiba natragana somewhat sidai sida work to operate to whereas thangnaba akoi outside the border akoi India gi border wangmada akoi leirakanda asomdagi kem sadana khotana leirakanda maruina moigi lamduda akaiba pibagi wafum natabida India manungda akaiba piba adugi wafumda leiba adu disturbance sonba terror mayam ama thonba masigi potta masmaina interpret tawi habtare aduga external aggression hai taragadi establishment oriba
Myanmar dagi hairasi Myanmar gi establish ori government di koi hana slow kana kharamba hujik kano na koi military government se military junta gi government sina hujik pudi vote tawdana democracy ni haire but still adugi pot koi lekai taba koi dadika understanding the what le military oribra democracy oribra natragana dictatorship government le ribra have se koi khangbo what le masigi pot china moina direct tawraga moina akhoi da landa salak po oiragadi that is external aggression ne na makoina adumaina interpret tawe adubo akhoi sida khanaba yam chauna laibadi 2021 gi February digi orongani yam chauna akhoi gi military dictatorship sigi mayokta mafam khudi makalan horki na tawbadagi Myanmar gi apun masaktam je machet kairaga leikraba say three border alliance ki wafum laiba tang national army gi degi Arakan army gi makoi gi leiriba mafum sing se liberated area ne akoi gi huziki leiriba segang gi leiriba degi Chin state ki leiriba mafum ayam sing se loina liberated zone gi type ta magi keno sing sina akoi gi leiriba akoi Myanmar National Democratic Alliance army kaina leiriba kangu sing sina magi hoi kharabudi pikpo oraga su mafam si magi jurisdiction oina loin leigraba ne akhoi ni yeng ba yeng da hariba jurisdictional Chin kuki akoi gi Chin state ki mafam sida leiriba mafam sing sida leiriba militant singna lanjal aga attack tawrak taragadi madugi potu external aggression ni haina akoina treat tawroidabagi maram si karigino because their jurisdiction itself say kamain tawgeda ngasagi Myanmar government na control tawraga makhoi gi makha da leiba natamnina Myanmar government sini India government na established government ne na recognize tawrise moi makna moigi influence da akoi da attack taw haidraga su adom da leiriba magi state demand tariba moigi autonomy demand tariba natragana control da leiriba fam du da leiriba militant singa se PDF itself se Myanmar gi military junta gi mayokta yam chauna nomai kapaga lan tawba kangu ne ba aduga hujujik leiriba KNB se PDF ki part amani na lawri bane ba sometimes kariguma matamda moy PDF ka KNA akoi B siga ani sigi marakta conflict lakpadagi marakta chapmina da ba yawi haibagi pawdi adum tai tawbadabu PDF ki manungda lari se loinamak akoi gi armed insurgents moigi military gi resistance group sing se armed group sing se loinamak yawrga leiba potne ba aduga moina operate tawri form sing se military junta gi moigi military power na makoina changa kanda operate tawrga nam gai ngamdraba akoi liberated zone gu amakak ne ba haibadi akoi gi India ga thangana leiriba Myanmar gi portion sing sida liberated zone mayam ama leire habani hariba zone sing sida operate tawba Myanmar gi da su khanaba adugi group singduna India da onjal aga India da changjal aga attack tawrak taragadi khunjing mai thara aba maduda leiba mi phara kanda kihan kholandana tawba gari lut tawra aba mobile phone na chingba daida leiba akoi village sing degi lut tawraga chatlaga moina chakhri taragadi madugi poto akoina external aggression ni haibagi potsi lowroidabagi maramje leite sini aina haijarise it's not about akoigi cross border terrorism gi wafam dudagi hendokraga external aggression ni haiba wafam sida thamba ma changi ngaiba poti Manipur da ngarang han gi kamjong da thoiba potse external aggression gi adugumba chapchawa evidence leite na akoi gi state government gi su home minister oibiriba Sri Govindas na handak visit tawraga chatlaga mana phongdokpa press phongdokpa phumsing da adumaina palle habitare yam angakpani adumaina panbi contradictory statement amadi Assam Rifles na phongakpa magi statement da kamaina haijeda laiba intruder kangu sing do KNB ni haibagi se direct haidragasu directly man haidragasu KNB na phagiba adugumba nupi ama moine rescue tawre haibase KNB amadi ama village defense force eastern flank gi wafam laiba poto phagi haiduna aduna taiba adugi a30 kanino haiba matamda changaiba intruder sing do KNB gi potni haibasimadi yam senge bako aduga Hanadagi akoina allegation tawrakanda tongan ba civil society ki kangu sing political circle de labor politician sing adagi scholar sing na yam toina haiba pot se akoi gi pot sida Myanmar da operate tawriba adugumba KNB gumba PDF gumba gi khuchi yorobra
हाइबगी पोची हम चाउना अखोइदा मसिगी पोची मा अदुम हंगगा येलगा पीरगा लेबने मसिगी पोची अखोइना एविडेंस चप चाना उत्पंगम दबदगी मदुगी पोतु इंडिया गवर्नमेंट मदु याद हाइदि तसेंगना इंटेंशनली मदुगी दु लेतेना हाइबना मोइदा तोंगजबगी हाइद्रिबरा नत्रगा खंग खंगना मखोइगी कानाबा लौगनी हाइबगी हाइद्रिबरा अद्वाइदा लोसलगा अखोइगी पोची अखोइना हारिबिसिंदु लाले हाइबगी नेरेटिव अमखक्ता पुथोगा सुम लेरंबा पोट अम खंगनेबा अदुबो अखोइना खंगदबदी केएनएबी से कनानो हाइबा मतमदा केएनएबी गा सोमदा लेरिबा केएनए गा अनी सिगी रिलेशन अखोइना खंगे अदगी चीन स्टेट ता लेरिबा ऑपरेटिव ओरिबा अखोइ रेजिस्टेंट ग्रुप सिंगसिगा सोमदा लेरिबा सुदा अखोइ साइन तोरगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनरगा लेरिबा मिलिटेंट सिंगसिगा मोइगा लेनबा मरी दुगी पोता अखोइना दुम अद्वाइदा हानदगी ngangnaraga leiba phagiba khotkiba adagi khulai mayam ama somda ngasai da so haibikiba NIA na magi keno da submission da ngasai gi leriba PDF tagi adagi somda operate toriba sing dagi khulai afafaba pisal ei ka haibasina maduna hairibadi kari haigi haiba matamda Manipur da operate toriba suspension of operation sign tongnariba Made Humdagi Toglaiba Irangsi Makoinani Haidana Akoigi Lariba Tongan Tongan sections Kaya Dagi allegation Tauriba Potse Masigi Potsiga Makoiga Mari Yam Chong Lane Hibasima Yam Chong Nakoina do the Kangbangam. Very good, some ethnic conflict from the external militants challenge in a way film labor Manipuri or Young Lange come out. Nothing I over Port Amakakti Hambada Lariba Potsi अखोगी एक्सटर्नल एलिमेंट यावी हाइबा पोचे पार्लियामेंट की फ्लोर दा हाइगिबा पोट अमककने मदुसु होम मिनिस्टर मसाना हाइगिबने आई सब्जेक्ट टू करेक्शन लांद्रगदी होम मिनिस्टर ना हाइगिबसी मणिपुर थोइबा इरांग सिदा इलीगल इमिग्रेंट्स की ऑफम मैम यावी हाइबगी पोट अम लेकी इलीगल इमिग्रेंट्स इटसेल्फ सि मपानदगी चंगक पाहाबने मखोइदा अखोइ रोम द चंगइबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग अखोइदा थ्रेटन तौरिबा इलीगल इमिग्रेंट्स हाइ तारगदी मदु म्यांमार साइड तगी चंगक पोट सिंग सिने लुरिवा फम अमना मदुगी पार्लियामेंट सेशन दु लोइग्रब मतुंगदा तोंगान तोंगानबा प्लेटफॉर्म सिंग तंगान तोंगानबा मीडिया की इंटरव्यू सिंगदा बीजेपी की अखोगी बीजेपी हाइब तारे गवर्नमेंट पाइरिबा हाइब बीजेपी हाररोइसी गवर्नमेंट पाइरिबा मिनिस्टर पाइरिबा इवन किरण रिजिजू दगी अतोप अतोपा तोंगान तोंगानबा लीडर सिंग होम मिनिस्टर अमित शाह यावना हाइबसे मणिपुर द थोइबे इरांग से अखोगी कैनो रायोट नि कम्युनिटी अनिगी मरक थोप रायोट नि हाइबसिगी पोचे याम तोइना हाइबा खोइना ताइ अदु हाइरगा सो दुम लाई हाइब तारे अदुना हाना लैरंबा पोट हाना पार्लियामेंट द फोंगिबा वाफम हाइबसे मोइना मखोइदा हाइरिबा थौदोक्सिगी थोगलैबा पोट मयामसिगी whole अखोगी इंटेलिजेंस इनपुट से लोय फंगल लेरमनी लोय लेरमगनी कईगिनोबदा इंडिया गवर्नमेंट से चाउग्रबा लेवा अमखकनी अदगी ग्लोबल केनोदा अखोगी कंपटीशन तौरइबा अदुगा मिलिटरी स्ट्रेंथ तौरइबा मिसाइल गी अदगी मयाम अम तौरइबा चाइना गा चैलेंज तौननबगी अखोगी फिरेप लेराबा अदुगुंबा कंट्री अमनी अदु मसिगी कंट्री सिना पिकरबा मणिपुर अमदा थोइबे इरांग सिगी अखोगी वाफम सिंग इंटेलिजेंस इनपुट सिंग करीमता लेरमु अदुमदी अखोई अदुमदी अखोई आउट ऑफ कैनो क्वेश्चन ओरनी अदुना हारिबसे खंगना खंगना हाबगी हाइग्रो मतुंग द कोनो ओलेसि करिगिनो हाइबसिनेबो कोइना खंगदोइ करी मनुंगी दमक्ता इंडिया गवर्नमेंट की ओइबा स्टेंसिदा लैरिबा मोगी रियलिटी दु खंग खंगना रियलिटी दुगी वांगमदा चटलकांदा अखोइदा थोइबा इरांगसी अखोगी कैनोनी कम्युनल रायोटनी हाइबगी मोंगमदा पुथोगा मतम सांग लेरमिसे करिगिनो हाइबसे मस्वाइदनेबा अखोइना याम कन मफमसिदसु याम येनाखरे अदुबु लुरिबा फुमदी कामजोंगी अटैक सिदा अखोइना खंगइबा पोती कामजोंगी अटैक चथबसी तांग 8 की कैनोदनी को नोंगालमदाय अदाइदनी हाइबा नुमित सिमक्तदा चप मानबा पोता सना कैथैदा नोंमई कापथर अकांदा अखोगी फार्मर अमा तंखुल नागागी फार्मर अमा मखोंदर कायदनम सोअगा अखोगी लाइकत नैबा हाइबदी चप मानबा अखोगी मोडस ऑपरेंडाई हाइबा तारे सोमदा लान कापसलकपा अटैक तौबा खुंजासिंग तांथोकनबा चथरकपा Number 2, हारिबसे चथरिङै मनुंगदा another periphery द लैबा अदुगु खुंजासिंग दु द चप मानना spontaneous attack तौबा हाइबसिगी प्लान दो चप मानबा पोटसे चथेबा चप मानबा हाइबदी ममांगदा अखोगी लैरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ May 3, 2023 ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯒꯥꯎ ꯆꯥꯎꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯑꯕ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯇꯥꯟꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯗꯦꯠ 6ꯒ 7ꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯗꯦꯠ 6ꯒ 7ꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯗꯦꯠ 6ꯒ 7ꯒꯅꯤ ꯁꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ already ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯋꯥꯏꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯅ ꯄꯟꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯌꯥꯝꯅ vulnerable ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ vulnerable ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦഡ് ꯋꯦꯄꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ